السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. dukomeje somo fi dhilali aya, aho tugenda dufata aya imwe ya Qur'an tuyiganiraho. Ubwo twinjiye muri episode ya 14 turaza kurebera hamwe aya iboneka muri suratul Ra'd. Iyo aya ikaba ari ya kane muri iyi sura, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati: wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله سبحانه وتعالى muri aya yakane muri suratul Ra'd aratubwira ati: no kubutaka hari ibice byegeranye n'ubusitani bw'imizabibu n'ibihingwa n'imitende, ibisa n'ibidasa, bisukirwa amazi amwe ariko turutisha bimwe ibindi mu buryohe. Mu by'ukuri muri ibyo hari ibimenyetso ku bantu bafite ubwenge. Allahu akbar. Iyi aya irahambaye cyane bayisilamu. Reka turebe mu gitabo al-Mukhtasar fi tafsir uko abamenyi bayisobanuye. Allah aragira ati: wa fil ardi qita'un mutajawiratun, ay wa fil ardi biqa'un mutaqariba. Allah ati no ku butaka hari ibice byegeranye, hari ibice by'ubutaka bigize gute byegeranye, ubutaka bukaba bwegeranye n'ubundi. mutajawiratun ay mutaqariba, byegeranye. wa jannatun, hari n'ubusitani. min a'nabin, ubusitani bw'iki bw'imizabibu. min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin, ibice byegeranye by'ubutaka n'ubusitani bw'imizabibu n'ibihingwa n'imitende, ibisa n'ibidasa. Tega amatwi wumve. yusqa bima'in wahidin, ibyo byose tuvuze haruguru byuhirwa n'amazi amwe. No kuvuga ngo yaba ari imitende, yaba ari imizabibu, yaba ari ibihingwa ibisa n'ibidasa, usanga byuhirwa amazi amwe. Amazi namwe abyuhira, ariko mvuga ukuntu Allah avuga: wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ariko turutisha bimwe ku bindi mu buryohe. No kuvuga ngo ntago biryoha kimwe. Ya subhanallah, wibaze ngo amazi avomerera ibihingwa by'imizabibu, niyo mazi avomerera imitende, niyo mazi avomerera ibihingwa bindi bitandukanye, yaba ari ibijumba, yaba ari ibirayi, yaba ari amateke, yaba ari imboga byatsi, yaba ari iki, byose n'amazi amwe abisukira. Amazi y'imvura cyangwa se amazi ya robine, n'amazi amwe ntabwo aryoha bitandukanye. Aya mazi ntabwo aryoha bitandukanye, ariko iyo byeze biryoha bitandukanye. Subhanallah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aragira ati: wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, turutisha bimwe ku bindi mu buryohe. Ntabwo biryoha kimwe iyo bimaze kwera. inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun, mukuri icyo ni ikimenyetso kuri babandi bafite ubwenge. inna fi dhalika almadhkur liadillatin wa barahinin liqaumin ya'qilun liannahum humul ladhina ya'tabiruna bidhalik. Ibyo byose bivuzwe kuri izo dalili zitanzwe, kuri ibyo bimenyetso by'inyurabwenge bitanzwe, ni ibimenyetso kuri babandi batekereza bafite ubwenge. Kubera iki havuzwe abafite ubwenge muri aya? Kuko abafite ubwenge bakoresha neza nibo bashobora kubona ubuhambare bw'ibivuzwe haruguru. Wallahi wibaze ubuhambare n'ubushobozi bw'Imana. Ibi nibyo bita ngo ni ayatun kauniyya. Ibi ni ibimenyetso biri natirere ubwabyo byari bikwiye gutuma umuntu yemera ko Imana ibaho. Ni gute ibijumba amazi abivomerera kugira ngo byere? Niyo mazi avomerera ibirayi, niyo mazi avomerera amacunga, niyo mazi avomerera inanasi, niyo mazi avomerera igikakarubamba.
ariko wajya kureba igikakarubamba ugasanga kirasharira, wajya kureba amacunga ugasanga araryoshye, kandi amazi namwe abyeza. Ubwo rero ni ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero umwemeramana yarakwiye gukoresha neza ubwenge, akibaza kuri uyu nguyu uvomeresha bino byose bitandukanye, akabivomeresha amazi amwe kugeza byeze, byaryoha bikaryoha bitandukanye, hakwiye kubamo ikimenyetso gikomeye cyo kuba ari we wenyine ugomba guharirwa ubumana, Imana yonyine itabangikanyijwe n'icyari cyo cyose. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatugira abagaragu beza batamubangikanya n'icyari cyo cyose. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا